Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi October ni som pasari ania thirtu le ngai thatu te in zawa in chibai kan buk thau a chau Yemena Houthi rebels so hruaitu poimo tak mai Houthi Chief of Staff Mohammed Al-Gamari chu Israel airstrike awangin athini ti nizan khan puan ane Israel Defense Minister Israel kat chuan in dona chunjom le atrulani po rang taka chachok ngal thai turin Israel sipai zongjong te in buat sai turin khriat tirna halo petoa in ka haina thung phase 1 hoya Hamas so ten Mikren ruangsom ni pariat an kol chu lan kim vek turin Israel chuan an bai saya mase Hamas ten an lan chunjom lo wangin Israel thinur na chu aso sang tawiawa Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan President Donald Trump nena Israelin malak chunjom tel dan tur akhriat tira Hey President Trump chuan apom puyani tin The Times of Israel Israel hayum ten an report nani Vain chun khan Israel Defense Minister Israel kat chuan Gaza tanga Israel sipai te in nudona chin yellow line na Israel sipai te in lan turin hriat tirna hati chuak zuita hane Israel Hamas in kar chungchang hi kanron thlir bing deuh hlaka Lebanon Hezbollah firfiak pol telaka Israel sipai te chet na le Gaza in dona te soipolom nuala wangin hriat thiam lo in nei na hriata Israelin Hezbollah ho anwai chunjom dan te kanron report tel don hane Amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau hane ole Yemen lama thil thenga tang hian bul hantanila nizandar somvel khan Reuters chuan Yemena Iran in a thop Houthi rebels so hruaitu poimo tak mai Houthi Chief of Staff Mohammed Abdul Al-Karim Al-Gamari chu thani ti an reporta Hepa hi Houthi so chanchin kanron report chuan athalak te inlo mu photo in arinoma Gamari hi Houthis military a ho tulu ber ane tichuan hei hian Israel le Houthis rebels so in karbo ruak chu aron choknung tharviau maya Chief of Staff Mohammed Al-Gamari thina hian Israel chuan direct in enroll na hanaya mopurtu ni tin Houthis chuan an puanga Israel na han buaina chu ala top lawani ti soinon lein Israel chuan anthil ti sualawanga phubalak na remna na tak chu andong ngei donani anti country thawangin August khan Israel hian Yemena sana khopuya airstrike kanaya Khamitum Khan Houthi Group Chief of Staff te Defense Minister le senior figure dangta chu han bayani ti an puanga Khamitum Khan confirm thai china Yemena Houthis enkol sarkar chunga Prime Minister le Minister dang engemazat chu anthini kha Houthis military chief of staff Mohammed Al-Gamari hi ahimani ti Houthis rebels hota chuan an puang zui ane Yemena helpol chaktak mai Abdul Malik Al-Houthi kai hruainan huaya Houthis rebels chunga jihad office hruaitulu ber ani baka military lama anho tulu ber chief of staff na chalmek tu ani boka tichuan Israel Defense Minister Israel kat chuan Nimin Khan Yemena Israelin baipuya thlak na Gamari hi targetani ti apuanga hun local zel tura po Israel tana hlawmna thlen thei reng chu hetiang hian kantizel donani hati Masa Israel Defense Minister hian Yemena hian airstrike an nei tharemi ti soichian na hanei lowa heiwang hian Gamari thina thlen tu airstrike hi engti khuna thlengeni ti zona lian tak awm zuya Trankhat chuan August tha airstrike kan vaneina Khan Mohammed Al-Gamari hi natakina hliama a hliam turlo hian Nizan Khan athita niin han soya heti role hian The Financial Times chuan Israelin Mohammed Al-Gamari thattura airstrike an vanei hun hi chiang takin finfia thei anilo anti Reuters chuan Karmasa Khan Houthi ho hruaitulu ber Abdul Malik Al-Houthi chuan Gaza in ka haina hi Israel hian azom thatle zom thatlo kan enanga kan vilreng dona Israelin azom lo chuan Gaza thop na kalpui chunjom le ani donani ti apuanga tichuan Yemena Houthi sote hian Israel targetin missile engemaza tan kap chuak toa mase heng missile ten poin khoi ma hian IDF ten an kap thlafai veka tichuan Israel chuan chanle na pein Yemena Houthi so control chin muntranga airstrike an nei zuiani hanti heti role hian January 12 thil hachiang 12 Al Jazeera chuan Houthis military an ho tulu ber Al-Gamari thi thu hi US thopna hnuaya
Gaza Israel Hamas te in ka hai thu thung puan ani tanga ani rukna puan ani ya Israel chuan ama air strike kan lo nei to na gamari hi natakin an hliama a hliam hi atur zo talawani hanti Mohammed al-Gamari thi thu Houthi Sultan han puan nu hian The Times of Israel chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel tana thil hlom ron thlen thrin tu firfiak pol hruaitu zinga da that kan tum Chief of Staff dang pakhat chu nuai bo ani le ta hetiang hian mi tu po Israel tana hlom na ron thlen tu reng chu an nen kan thleng zel dona nget takading Israel chuan minti chiat tum tu le Israel ti boral tumna tana malatu piang te hna kan thleng zelang hati ti chuan hemi nu hian Israel Defense Minister Israel ka chuan August tha Israel in Iran thlop firfiak pol Yemena Houthi stelaka air strike kan nei wang khan gamari hi athi ni tin anem ngetta ane ti chuan hemi nu hian ni jana vek khan IDF ta chuan thu chua siamin August ni somni le pariata sana beipui thakna khan Houthi Prime Minister le Iran thlop firfiak pola top official dang somni vel po anthitelani ti anpuang zuita ane ti chuan kha air strike awang khan an target lianber Houthi military chief of staff Mohammed al-Gamari chu athi ni ti anem heta target jinga telve chialo afapa po athitelani ti IDF ta chuan anem het bok ane Khoweli na thlirna le amudan chuan inrem na zon puin Egypt te Qatar te Saudi Arabia te le an thenom ram sang ten an boipui hle angin halanga mase heng peace deal boipui tu Muslim ram ho te le Arab ram ta hian Israel tana thil thra lo her chua hi handu tak lowa Palestine mi puite torna rang takati to pandu wangin he peace deal hi han boipui ani tin India media one India chuan an report ane ti chuan Middle East lama media lian ho zong deu thoin Houthi Sultan sana khopui tanga Israel an vauna han ti chuak nam hlea Israel ka phubalak na natak an kalpui dona chu phubalak na lo ma chon tur chuan Israel chu lo in ring turin an hriat tirani hanti ti chuan ni jana vek khan hetiang thu han boipui vel mek lai hian IDF ta chu Iran in athlop firfiak pol Hezbollah holaka Lebanon ram chunga an lo chamia mi mai thunga Israel Air Force fighter jet ta chuan Lebanon khothlang lampang le chim lampanga te beipui thak na hanaya Masrat Sinai bula Hezbollah ho mun ma hengemazat chu an bayani ti IDF ta chuan han puanga helai mun hi Hezbollah ho ta chuan in tuai thara indin tharlena tan an mangme kani hanti Israel in Hezbollah nen in ka haina thu thlung han siam ma Israel sipai ten Hezbollah ho facility poimo tak mai han lo ti chiat sak to te concrete manga siam that le tuma man lak mek na te po IDF chuan an noi cheve kani ti antar lang bok ane hei baka hian environmental activist group clandestine tia in chalta chuan Israel Lebanon in rina border naiwal vel Lebanon lamsai ta hian in khwarna han ani ti Israel han lo hriat tir towa mase chu po chu Hezbollah ho in thupna man ruam ani ti IDF ta chuan an man chuaka environmental activist group te anom na mun le mun hum halbik nia han soi huna hian Hezbollah ho chu ral thuam tam tak nen an lo in senglut meka helai mun hi Hezbollah ho chuan front tharang mai in han lo siama ral thuam tam tak nen an lo in check khol towa IDF ta chuan Nizan Khan air strike mangin anti chevekani ti an report tel bok ane Southern Lebanon chimlampanga civilian infrastructure thran khatte po Hezbollah ho ta chuan an mani man turatan an lo siam danglama Israel intelligence ta chuan firfiak te chetvel na terror activity tam tak an muta ka wangin a chevela civilian te omma sela Israel sipai ta chuan air strike mangin an beitel bok ane hetiang hian an thenom an mani hualvela an chiatna du tu te hanom ranga Israel tan chuan Hamas ho ralthom li sakhun tur lo saku serha ngot mai chu thil har tak tur ani don ti a hriat thiam thei ane Tukin Khan Lebanon Health Ministry chuan Israelin Lebanon chimlampang le chimthlang lampanga te air strike anon naya he air strike a hian Hezbollah ho facility an bayani tin han puanga mase he minulok hian Lebanon President Joseph Aoun chuan Israelin baipui thakna hian civilian facility te an bayani tin haron puleta nikum lama in biak na han lo nei to in ka haina thu thung bo chiat na demom takane hatia heiba ka hian Israelin hetianga
productive infrastructure te tichia sumle pailama in siam thatna hun tur na sataka minti khotlai le security lampanga kanram din mun ti chiat tuma min baina zongjong hi policy mumal tak meya Israelin akal puyani ti naron pu bok ane mase hei po hi thilmak ani ran palawa Israel thanom ram ta hian Israel thatna tur tak tak hi handu lo ti hi achiang em toa Lebanese President Joseph Aoun hian he thu cha aron soima hian Hezbollah firfiak polta hian Lebanon sarkar nena Israel sipai ta hian Lebanon chimlam panga hian inka haina thuthlung voitam tak bo chein ni tin deu tho anron bai deu ranga Lebanon sarkarin ramrin nai waya mason na thil na tho chi rang anei te chu anron te chia engineer te po an that fo boka hetianga Israel air strike lom tak tak hi Lebanon sarkar hian titop tura sarkar malak na chu alet nia tipung turin kan nge na ni tin thu chua an siama Lebanon sarkar hian khovel ramrang rang tanena anin thian that na tungting thar lein Lebanon le ami pui ta chunga thil ti sual tu melma zionist ta hi na takadem turin kan phutani tin thu chua an siamani ti Al Jazeera chuan an lo report to ane tichuan heng Hezbollah firfiak pol ho thil phut hi Lebanese President Joseph Aoun hian aron tilhotling mai niin ashriata Hezbollah ho ten Lebanon sarkar laka ngen na an siamatanga hunrei lo tea Lebanon Health Ministry point thu chua dang anron nei leta Israelin airstrike manga Hezbollah facility te hanon baina hian Lebanon khole tui mi pui poi selo jinga mi parukin liam anturani tin hanon pongzi le tabok ane tichon Hezbollah firfiak polta chuan Hezbollah facility te Israel hian an bailowa Lebanon ram masona turatana Lebanon sarkarin productive infrastructure asiam tamtak te tichiat antumani antia Israel hian sumle pailama Lebanon sarkarin mason zel hi adulawa inka haina thuthlung bo chein hetiang hian anron bayani antibok masa Israeli Defense Forces chuan Hezbollah firfiak polte in khorna mun tele lein hnuaya ral thua manda khomna mun te kan baya civilian poisoilo nunna chan le liam tuar hanom lawa Hezbollah gunmen howero engemazat chu thiturangai anni tin an report thung ane hetiang kara hian Gaza Hamas firfiak polten Israel mi anman mithirwang te chu voin thleng hian Israel nena hlan chun zom anla nei talawa Israel sipai ten building lian tak tak mai han bom chim tele tunnel anti chim te hnuaya heng mission zinga ruang than khat te hi chu an tang ni in hriata Israel nena hian an ruang te hlan chun zom tur chuan hunrai jok kan mamo dona mi ruang te lak chona tur hian manro changkang jok po kan mamo dona ni tin Hamas chuan an puanga mase hei hi Israel media tam tak ten an oilawa Ynet News chuan Israelin in dona hau tak tak mai ha kalpui chan ber heng mi hren te hi Hamas chuan in dolai po khan engwang ma in an ngai poi mo lo theilawa nungdama an mi hren ron chuak to te poin Hamas ho hian in pen natan berle in ven him natan ber an mangani ti an soi thau hloma Israel sipai te lakatranga har sanalian ber an to lai poin mi hren ho chu Hamas hian an ngai poi mo ber an nia in dona kara ruangla khom na po an thok fo thin boka in dona hmuna Hamas nunna chanta te ruanga in an mi hren te chu an thingen dam ti en fiam sak thin ani boka hei wang hian Hamas hian mi hren ruang omna chin an threlawanga hanin soile lem channa video thren khat an ron ti chuate hi thudika kan ngai lawani hanti mase engber hinge thudik tiro chu hria thiam har viawa The Times of Israel in Nizan Dariat Vela report an pek dan chuan Israel hian Gaza mi hren ruangte omna hmun chungchanga intelligence report an nei angte mediator te hena an pechuaka hei hi Israel intelligence ten Hamas mi hren te omna hmun nunung ber an chin chiatani in han soilom ane tichon hemi mang hian arang thayang bera zong muin mi hren som pakua han la kolmek te chu ronda kirvek turin Israel chuan an phutani ti an pong bok ane tichon Israeli narin lo ber mai Turkey chuan Gaza Strip a hian chiatna thlenna hmuna chomdol na le chan chuan na thokthrin tu disaster relief lampanga mithiam big expert team te chu mi somret le pakhat zet mai Gaza atirluta mi hren ruang som pakua te zon chuan na an tho puidon ani tin Turkish Defense Ministry chuan thu chua an siamani masa Israel Foreign Minister Gideon Sa'ar chuan
Hamas ho ten an mi hren ruang te omna chin an hrelo chu a oi lo zia haron sai chuaka Israel hian Hamas in an mi hren ruang dang te an ron thon let thei ti hi a hra chiang hlea mase chu tianga mi hren ruang te ron thon kim vek chu Hamas hian an du lo mai chawani hatia ruang somni pariat zinga pakwa Israel nena an hlan toa abak zong hi ron hlan kim vek turin Israel chuan a phutani hati tichon Tel Aviv khopuya Dizengoff Square mi puitam tak ten mi hren ruang te ron chua chunjom tura Putin silent sit-in protest anaya mi hren ruang zongjong te Israela laklu kim mani malo chuan Israel sipai te hi an chol tura ni lo anti tichon ni jan khan Gaza chimlam pang khan ni area vela Hamas ho dodal tu Israel in a top milusia ho hruaitu hosam al astal chuan international community ten Hamas ho laka Gaza cheng te chu him turin ngen na haron te chuaka Hamas firfiak pol te hian Gaza mi tam tak anti hlum towa US President Donald Trump chuan in ka haina puangin Israel laka Gaza mi tam tak te achan hima masetuna hian President hian Hamas laka Gaza mi puite min chan chua angayani ati Alastal hian video message sa asoi zaldan chuan firfiak polte hian no pangte meichiale thalai te tarte zatam tak an that me kani tuna hian Gaza chu sipai te indona tangin firfiak polte indona ain let me ka heng an mitha te hi dananga an chung thu rel pakhat ma anom lawa Gaza pumpuya Hamas hian ro rel na ken kole an du wangin an mani dodal tu nia an thriata piang te an thata US hian Hamas ho hi zain ISIS ani ti hi an thriatanga yani hati heibaka hian kaini hian Gazaram opemo thunei na neyemo kantum lawa Hamas ro rel na tangin mipuite rong bol tu civil ro rel na din kan duwa remna kan duwa Hamas ho lakatranga dam khochua kan du bokani hati tichon the Times of Israel chuan Hamas ho te hian mi hren ruang te ron chua hi an ngai poi mo ber lawa mi hren ruang zon chua na po an tho ber ani lo boka thil thleng zong atang hian an thil tum ber ni lang chu Gaza pumpui control le turin man la me kani ti hi ni hati Nizan darsom pakhat Tariq Madeu Khan Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Janin hian advisor poimo tak tak tenen inkom na hanei dona firpiak polten an mi man ruang som pakwate Israela an ron thon let thailawa heiwang hian Israelin engtin nge a chan let thayang ti chungchang an soi ho dona ni hanti Gaza milusia hruaitulu thucha hi President Donald Trump bengpo atheng ngai ti athriata Nizan darsom pakhat le hachan vevel khan US President Donald Trump chuan Hamas in Gaza mi an that chun zom zelani chuan chu in remna thuthlung ang ani lawa Hamas ho ti hlum mai lo chu du than tur dang kan nei lawang tin vau khan na haron ti chuakta milusia ho te Hamas ho in an tha chungchanga hian Donald Trump ngai dan hi hain thak thlengta neina hriata ama khan truth social haposa heng ho hi misual pol thalo tak te han nia poiti na kanei lawani tin alo sei to ane January tiltiala boruak asau sang tiltial ani rengot maya Israel Strategic Affairs Minister Ron Dermer chuan US Special Envoy Steve Witkoff le Jared Kushner te US Central Command Commander Admiral Brad Cooper te hena Hamas hian inrem na thuthlung an bo chia hunrei tak chung an bo chetowa mi hren ruang ta chu tun thlengin an ron thon kir du lawa heiwang hian Israel chu alungoi lo hlea malak dan tur angai tuani ti ahriat tirta ane hetilai hian White House Press Secretary Caroline Levitt chuan Gaza tanga Israela an mi man te ruang som panga lom ta chu lak chuanan huneng mo chen Hamas hian an lama moni ti asoya mi hren ruang jinga engemo zat chu lungtam tak noya ain phumek boka chung ta chu Hamas hian lak kho man tum meka in ka haina thuthlung an bo chelo ati media ten Hamas ho nena hian US hian engchen rei nge hunapek don ti an zona chu achang du lo bok ane hetianga mi hren ruang te Hamas in an hlan thailo wanga harsat na hom chomek lai hian tukin dar khat apel nu khan the Times of Israel in an report dan chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US President Donald Trump chu phone call mangin abia anin biakna hian Hamas howin tun thlengin ruang pakwa chau Israel nena an la hlana heiwang hian Israel chuan malaka tuma malak dan tu ruam manna han nei te President Donald Trump nena hian athlenani hantia Israel hayom chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu thukhril hi
President Donald Trump chuan alo pompuyani anti masa engtin nge Israel hian malak don tiro chu puantel anilo ani masa he reportom nu jingdar nile achan vevela US President Donald Trump chuan Gaza Israel malak natura hian US chuan direct enroll na anei don lawani ti asoya Gaza hian keini nilo mi tu te mo chu hanlut dona keini kanlu chu angai ri lowang hati hei hi Israel soina nina hriata abul naya anoma anlu tanga olsam takin hantiang ati The Jerusalem Post chuan Israel hruaitu ten inron khom na hanayani ti an reporta tichon voin chama dar som pakhat apel nu da khat khan Israel Defense Minister Israel ka chuan inka haithu thung nuaya IDF te Gaza tanga hanin nu dona line yellow line antia Israel sipai ta chu lut turin hriat tirna hapeni ti apongta hane masa hei hi Gaza pumpuilu chila Israel sipai te chet na tur chu halani chialawa Hamas solaka IDF tachu rang takin ancha chuak thayani ti en tirna physical marker santimaya chumitana roman chu ani report dona tichon IDF tahi Gaza pumpui tangin hanin nukdok lawa kanron report tongin Gaza pumpui tanga chuta za somnga pathumvel chu Israel sipai ten anopna hnuaya anlada ane Hetilai hian Israel Channel 13 chuan Israel chuan Hamas ho ten an mihrian ruang te an kollo ti hi kanpom lawa dotani ti sarkar chuan apuang towa masetuna hian international team te set upin mihrian ruang zon puiturin Gaza Stripa darkar somni palichungin lu antumani ti report kandonga Turkey chuan expert team te Gaza an tirlut toni ti an puang boka Masa heng zong hi mihrian ruang te zong tur tak tak nilawin Israelin indona chunzom lea Hamas ho te abei thailona tura an ruam hanani anti thil kalpui danen kim hi inrem na thuthunga ngani tolo velvek maya ani na diktaka chuan Israel chet le zelna tur hi dan che pin aum mek ni in alang ane tichon Israel ram chunga an thanom ram te trangin poi khoi tir tumna haum ni na lang boka IDF ten report an pek dan chuan Egypt atanga Israel rama Ralthuam rontolu tirtumin Nizan Khan zanthim hnuaya drone anon tirluta he drone hian Egypt nena hanin rina border po aron cross mana IDF ten anlo muvele drone hi an kap tha he drone hian sipai te man chi assault rifle panni aron phurani hanti